Jedine izmjene zakona o popisu stanovništva i domaćinstava koje je utvrdilo i hitnu parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara tiču se izmjene termina popisa. Ova 15-dnevna aktivnost trebala bi biti provedena počevši od 1. oktobra ove godine. Konačan izgled popisnog listića još uvijek nije izrađen, a rok za definisanje popisnice ističe za nešto više od 2 mjeseca. Radi na izmjeni popisnice u onom dijelu što se mora mijenjati i mi ćemo vrlo brzo imati prijedlog popisnice koja je sukladna i preporukama međunarodne promatračke operacije. Dobro upućeni strahuju da popis neće biti održan ni u ovom prolongiranom roku, odnosno oktobru ove godine. Moja je procjena da opet neće biti kako bih rekao, dovoljan i da će im trebati barem još dodatnih 6 mjeseci, jer po preporuci ljudi su im rekli minimalno 6 mjeseci, što znači da taj rok sam po sebi može da se produži još barem za godinu dana. Iz Zavoda za statistiku Republike Srpske, međutim, poručuju da ne postoje nikakvi razlozi zbog kojih bi popis bio ponovno prolongiran. Odbacuju optužbe predsjedavajućeg Vijeća ministara Vjekoslava Bevande da su državni entitetski zavodi za statistiku krivi zbog toga što će popis umjesto u aprilu biti održan u oktobru. Krivnju dijelom prebacuju na međunarodne stručnjake koji prate provođenje aktivnosti oko popisa. Ono što je stvorilo određenu zabunu jeste i od strane međunarodnog monitoringa kada su nam tek u novembru mjesecu rekli da treba biti čista situacija 6 mjeseci prije popisa u smislu i metodoloških materijala i popisnica i svega drugog, što je već na neki način, ajde tako kažemo, bilo kasno. Osim popisnice, skoro 4 mjeseca se kasni sa definisanjem popisnih mapa, priznaje direktor Državne agencije za statistiku. Izrada popisnih mapa, precizira Milinović, u nadležnosti entitetskih geodetskih uprava i uprave Brčkog distrikta, te Zavoda za statistiku.